Hello manan kada kayo. Amin gagayam welcome to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Katita may sagot kada kayo ti part 17 compilation. Dito'y drama tayo. Manang Biyana! Hello papagayam, naimbag ka naragsak manen nga oras tayo amin nga labas. Welcome back to my YouTube channel Jenna Almoite Drama. Di pa kasalitan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam tayo ang Django saan napudpod no anagan. Kastoy man ti kunana, dir man ang biyanang, at dabak nang abakat akalugaran me. Kat pasaray iso ti asit ganda giti kakalugarak, nukas jay amagipit da. Naawisakmat nga rod nga imutang kankwana, kat day ti pagtarayan day to ipadramak kan ka. Rogyak nga rod ti agsalaysay. Malas sa talaga. Diyan ko man anapanan. Apay ngagpupurot ka si Mang Petjanggaw? Sinaudang nga ro di pistahan tatang. Nangabakak ididamaw. Agawi dak ko man. Pinili dak pala anagtaya. Anyay! Nahapak amin na kwarta. Nagkunang amay na mapan ka ejay. Kahit amom amay busti kwartam, no ijay ti papapanam. Sayang nga talaga di kwarta niyo. Ay, masapo lang masubot ko dahil di nahabak kanya. Anyat maramidam kay kaawa nga ruday. Ay, tatang. Ikanda man iti kwarta niyo. Pangalako magay lukaw. Agdawat ka, pagsugal mo lang. Nuli kakit, ay naapo ay makistungan kan saan. Kano naglako kayo mo't iti buryas, iti kalma? Adda pangusarak iti dayja kwarta, isu adi mo man pakibibiyangan Django. Nanayin siyang, di mo'y tagpapautang kayo iti kwarta. Ha? Ay, saan? Django Barok? Agdinamag to, pwede iti lugar tayo nagpapautang kayo. Pinautangam kanumo da jiri kan jubilin. Ay na, nagpagpakaasi da nga umutang da. Tausaran da kanu nga agabroad, Django Barok. Uray kanumo da anita kan marilaw. Pati ni pulot, pinautangan niyaw. Agpaiso aya? Wala ta nagpagpakaasi da mat. Pagpuunan da kanu iti negosyo. Masyanak mat kadakwada, iso pinautangak idan Ay, siya mambangaro ti pautangan nyo, nana. Ay na, si kapay mat nga adda trabaho na ti umutang, Django. Ay, kwang, kasapula lang amin ti kwarta, nana. Pangnayon ko lako, may tibangunag ang negosyo. Ha? Agnegosyo ako, nana. Pumanawak to, niti trabaho, ta nagpasimit ti sweldo, iti tayo kumpanya. Kwa Barok? Bayada mo adagaws. Promise, nana. Apay, mano ay ako matiutangam? 50,000 ko, man. Anya, ay, nagdakilan. Dakil mo tati, impautang mo kada anita. Hala na, nana. Bayada mo lang. Ay, uray pa rin to, mga kitisang wana niyaw. Kabno ka siyang dalang. Ala na, nanayin siyang. Please. Ay, mabitlaan nga ro, Django. Ay, problema ti pagbayad ko kaninanain siyang Marilo. Uri sak nga rod, Anita. Inton bigat ti imbaga ka pa nagbayad ko. Ngam awang na diskitara ka kwarta. Imbagkan ka tainton bigat pa lang ti panagbayad mo. Ngam siyak ngay, idi kalman. Apay no inta kasarita ni nanain siyang Anita. Makipagpakaasi ta. Nga ikan na tapay iti pawayway tang aldaw tapno makabayad ta. Ay una, nasingpat mo't ni nanain siyang. Saan anarigat akasarsarita day jay? Adto iti 2 kilo at tarong nanain siyang. Itad ko kada kayo. Ay, adto'y matidwar patapit chay, nana. Itad ko kada kayo. Kahar-harvest day ta. Ay na, lako yung samit da kita. Bayada ka, ano ko Saan na, nana? Nakaumay kami ta. Umay kami kumamakipagpakaasi kada kayo, nana. Awampay ngamin pagbayad mi kadag iti utang mi kada kayo. Eh, numabalin. Ikan na kami kumapay iti pawayway mi. Ngagdiskitar iti pagbayad mi, nana. Ay na, no talaga gawan akit. Anyagay nga rod. Talaga kasta. Mauatak day ta. Ha?
Saan kayo nga agungat, nana? Saan? Apay ko mga agungetak. Maawatak ti sitwasyon yo, tanagdalanak matdagita, hindi babasit pa'y dagiti anak ko. Masursur ko mat iti amin ang kakabagyak nga utangan tanagriga mo nga ron ti panagbiag mi iti Ay na, agyaman kami nga ron, nana. Wen, awan na nyaman na, maawatak dayta. Ang ita, napintasan ti biyagyaw. At da amin ang ija abroad dagiti 5 anak yaw. Pau-pau itanda kayo lang ni ti kwartayaw. Wen dayta mat ti pagyamyaman tasaan anaimot dagiti anak ko. Amudak atalyawen nga inada. No kasta, di kay pa'y nagbayad iti utang yung marilaw. Saan pa'y Django? Iso ang nakisarita kami nakasingsingput si ka. Maawatan na kami. Ayan! Kano nga timbagayo apa nagbayad yaw? Awan pit sa kinal daw ngayong bagame. Basta ko namin agbayad kaming tulatan no makadiskitar kami iti kwarta. Ay, ayan? Ay, inak to mga makisarita? Tanay, awan pa'y malapagbayag ka? Wala ka magaya makasarsarita ni Nana Insyang. Nagsimpo magaya. Django, sigabat gayam, sumrag ka Barok. Ha? Ay, agyaman na ka. Ay, Nana. Umayak ko mamakisarita. Diyak pa'y lang makabayad iti utang ka. Tanay, nausar ni mo, tayo na makapagbayad ko kuma. Ay, intaray ko ngamin ni amang ko, di hospital, idi rabay. Apay, naganano ni tatang mo? Kwa, di makil ka no dalam na. Anya? Hala, biglaan sa dayta sakit ni tatang mo Huwag nga raw. Ay, awanay. Dandanin sa amot kapit ni tatang ko, Nana. Kinood ka no taning tibiyag na. Anya? Iswa makipagpakaasyak ko ma. Di da ko mapirsan. Nagbayad iti utang ko kang ka. Talaga nga, wampay kwarta. Bala, saan ka puwersaan Barok? Tamawatag dayta. Agbayad kanto no adda. Anyat mabalin ko nga inuawan. Agiinawat tayo Ay, agyaman na ka, Nana. Ay, nanagsingpag kay mo ataon. Ibagam nga rin ka ni tatang mo tagpaimbag Barok. San sa mga gimbagay? Nakaro nga minon ti sakina. Ang kaya napay mo nga mintagbyag. Iso nga igagatangak iti agas na. Katuan no anya ti imbagada at tumaran na. Ipatumar mo, Django. Ay, ti problema nga ro ka. Awang maigatang iti agas ay. Iso ano mabaling ka, naiunak ko mati utang ko kada kayaw. Agparinto mga kmanan iti sangwanam, Nana. Ay, tumakder ka, Django, tumakder ka. Pautangan da nga ro na. Wen, malalala, tumakder kan. Mano ayat ti utangan manan, Django. Ay, agyaman na. Ay, kung 50,000 pesos kumamanay, tanangin na nga minti agas ni tatang kaw. Bayada mo lang no maalak tayo naglakwak iti daga, iti ba nga barangay? Hadayain la ko madaga, Django. Adana na. Ang kagkagudwa pa'y mula na bayadan na. Singirik taon tayo, so ti pagbayag ko kang ha? Sige nga, Rod. Ngam kas iti sigod, Barok. Adamanan ipapirmakan kawan. Ay, why, Nana? No problem. Rumwarak man. Nay, papanamayaman ng tatang. Pumanak na kayo nga. Ada mapangkugatangan ni J. Ilay. Ay, ang gatangin niyo. Tasya mapan kumatangay. Apay magagat ka. Wine, di kay arwar-arwar. Di kay pumanag na. Tamang ano niya, piti mapasamak ka na kayo ikirwar. Na, apay akas tati bagbagamay. Saan ka mo't asigod akas ta, Django? Basta di tayo kay lakad di balay. Ikaw, pupuk kayo iti siligyaw no isaw. Anya? Sige itagrubwata ka. Hindi da kunikan, iti paggatang ka. Tadda kwarta. No kasta, nakabayad kan iti utang mo, Anita? Wen, Marilo, si Kangay. Kagudwa pa'y lat na itid ko, takurang mo din na diskitarak. Sana balit na singpat mo ni Nanain siya. Wen nga rod Ay, naimbaglakit din taman nakaawat day siya kalugaran tayo.
Nakita mo di ka barbaro alugan na. Wen, ay, sinukatan nan tay daan alugan na. Ginatang kano dagiti anak na dayjay. Regalo da kano kankwana idi nagkasangay. Wen ka no nga ron. Kastama lang, tinasagap ko adamag. Kita man lang agpaiso ti biyagan niya. Marigrigat kano laeng idi ninanain siyang. Ngam inkarigatan na kano a pinagadal amin nga anak na. Kat nagabrod da amin. Kat ita, mayatan ti biyag na. Wen, Anita, nasingpo nga mininanain siyang. Isaan na si dagtigrasya kan kwa na. Nanain siya. Adam maisadjis ka. Ha? Ay, day ta, Django. Tangay ka na yung kang agpautang. Apay no pa porsinto ti papautang mo ngay. Ha? Tapno damag ko naman agpapautang na na. Paporsinto iti ore 15%. Uno 20% pa kidi ano isaw? Ay, saan, Django? Diyak kayat tigasta. Nasaysaya at ladya kun agpautag no pa porsyento agpailaan. Ah. Ay, wait. Ay, nana. Into next week ti panagbayad ko iti utang ko, ah. Taiso ti panagbayad, ginagatang iti dagak, ah. Ah, ay nasaya at launay abarok. Iso na lang, ta. Kwa? In-hospital ko man ni tatang ko idirabe, ay. Nakunpain man. Anya, kumustan nga ni tatang mo, barok? Nakapsutin na na. Ipay makabangon na. Nagkadaya perlatan. Agam mga upayan. Dandanin sa tiapit ni tatang kaun. Anya, Jakpay kaya't namatay tiamak na na. Iswa pagasak. Gamay na. Ay, mabus-buson medyo ospital. anya. Nagparinto mga manan iti sangwaran nyo, nana. Ay, sus. Tumakdar ka man, Django. Diyak kaya tikastangar, aramidam. Ay, nayunak ko mati utang ka. Tay, gulpik abayadan into next week. Mano-mano na yati utagam, Django. Ay, uri 50 mil lang, nana. Tanangin na mga Rodriagas ni tatang ko. Tumakdar ka garuditan. Ha? Pautangan naman ay. Wen, mala, tumakdar ka. Hops! Agyaman na ka. Ay na, maarakop. Kagyaman. Ay, di nakarakupan na, Django. Ay, sorry ah. Diyan nga may mas balang. Tiragsak ka. Ay, bali 150 ki amin ti utang ko kan kanya, nana. Ay, uri kami ti porsintonan. Awang problema. Ay, saan? Diyak kayat, Django. Indak man ni store Django. Di kay rumrumar. Urar kay larwar manain. Ah, apay ay alap dan nakarumwar Django. Basta di kay rumrumar ta nagpudot ti panawang ko na ni. Ang mga numahit stroke kayo. Anya gatangin nyo ya. Tasya akong timapan manggatang. Ay, nakla ko mag-standby bit i store. Nalamlami si Jay. Naparir ti angin. Inaman mangan iti ice cream. Isa akong timapang gumatang iti ice cream yaw. Manok gatangag aya. 5. Ha? Ay, may salayo nga. Marilo, diyak matan makitkita ni Django. Makitkita yu pa'y? Sagpaminsan laangan, nana. Apay ka day? Kwa, awan. Adda nga minsaritaan, be. Kuna na nga umay ijambalay. Di matagparparangan. Saan ka di pa nakabayad iti utang na, nana? Saan pa'y nga rod balasang ko? Ay, itinasaya at ingkay ladanunan ng ijibalay da, nana. Sige man nga rod balasang ko. Apay, di kan sumsumrek iti trabaho Django. Nabayagan nakikata ko na. Kanayon na to mga ung tantibos may. Makauma. Apay nga minaya. Ang mga dodang magbasol mo. Mala daw alabas si kaya nga kidi. Nagikata ko na. Tanya, kahit itilatan piyesta ti ayaw yang baw, anak kao. Nagsapol ka iti sa balya pagtrabaho ma. Bunto ka di. Nagsandag alugan iti bataw. Ha? Hala, tayo may ilogan ni nanay siya. Tao po.
Umayak man. Tatang. Yung kayag lamang idisilid niyaw. Darasin niyaw. Ah, Katirami na niyaw. Agid da kayaw. apay apagintay na. Kwa, basta yung kaagid da. Mina, mabilang ta kuso-kusuan tibok yaw. Apay ako suntibok ka. Nukas lang masakit kayo, ha? Imbaga nga mina nakadalit kayaw. Anya? Mabilang, ha? Tay na mga laitioging, tay kaktioging, taglawlaw ti matayaw. Nukas lang. Ay, anta na ka. Sikat yung pamarang ang masakit no kayat mo. Ha? Tila yung bagbagam kayam kinin siyang. Ay, dumanon kain siyang! Ha? Jaklahin pagarop, makabalan nakapagulumbudan ti anak mo kapsat. Nagtalagakan ko na, nga ulbod gayam di anak mo. Pasensya kan kini dyan ukapsat. Ay, mangibabay na dyan tao. Inuto-uto na kagayam. Huwan nga rod. Imbaga na dalit kan. Tadakano na nang sinasakit mo. Saan gaya mapudno? Kaya't ko kumama kasarita ni Django kabsat. Ay, narimwaren kapsat. Nagnangarot ijelikod. Ay, mabayin laki di day jay. Kinawang mo pagbayad na iti utang na. Isong aglimlimengin Ang bayam, tano agawit ka ung taktaw. Pwersa nga agdiskitar iti pagbayad na ka. Kuna na nga dain la ko na dagana. Pudno ay kabsat. Ay na, apaw. Sana po no day takabsat. Anya, ay sus. Awan nga ruda na. Kasanupay ngay jay utang na kanyak. Ingka kasarita itinasaya at ni kabsat insyang. Ay nagalas di aramin mo janggaw. Pinagbalin na paigaya man ang masakit tapno makautang ka. Nagawa na pain mo. Ay, pasensya kayo na, tatang. Apay, nagipi pa namin tinututang mo. Impaabak ko iti piyestahan. Day tanti bagbaga ka janggaw. Awan lang nga trabaho mo. Utang ka pa'y lang nga utang. Kasano nga raw na makabayad ka ita? Ala, di ka di madanakan. Tadapay las opsyon ka. Tapno malusutak da ito yung problema. Opsyon nga. Apay, anya da ito opsyon nga yung pagbagam janggaw. Nasaya at taimay ka, Django. Manunarabi ajak makaturturog. Jak may turugan ti panang lukom kanyak. Sorry, ananin siyang. Mababain unay kang kan. Ang sana ti may papan iti utang ko ti makagapaw. No apay ngay mayak. Insyang. Ha? May papanday to iti marikrik na kang ka. Ha? Marikrik nam nga? Ay, kwa. Nadibila matintiri na kang ka insyang. Agay hata makangkan. Anya? Ay pag-aasim, Django. Sana siya ti paglulukwam. Agbayad kakit din iti utang mo. Ay, love you talaga insyang. Saan kamot at paglulukwang kahit? Isun sa adya nakaas-asawa, tasi kan sa ti makaginasa ka. Di nakulawan, Django. Ti kunam, jak makasiro kiti kastangar aramidam. Maipit ka nga minan. Iso akastan ti ibagbagam. Gaputawan pagbayad mo iti utang mo. Arman nakon. Tapno malibre ti utang mo kanya. Ala, samot ain siyang. Ay, di nakpagbalbalinan ngawan ammo na, Django. Ammo kon ti planom. Iso asaan asyak ti lokwam. Anya? Agbayad kakit din. Di mo urayan nga agdaromak, Django. Agdiskitar ka iti pagbayad mo. Tapno di ka idarom. Inaram ko ni nanain siyang tanuaklunan nak malusutak ti utang ko. Ngam saan nagkuritikas jay awagas ko. Kasta unay apungtot na kanyak kat pinangtaan nak nga idarumnak no jak makabayad ken kuana. Ing karigatak nga rod tinagdiskitari ti kwarta kat binayadak ti kagudwa. Kat timat kagudwa ing karok babaan ti panagtrabaho ken kuana kas hardinero na agingga anakabayada. Alakastaan, ti pagayam mo, Django. Amom pagayam, Django, saan ngamin anasaya at timanggundaway itipada at tao. Saan nagaputan na singpot ay tao kan kakat gundawaya matan nga utangan.
Agbayad ka tapno makaulit kan tumanan nga umutang kan kuana. Katipay dakas, mapan mo lagayam itay-taya at ututangam maakwarta. Asino matisan ang masuron iti kasta nga style mo nga ay. Umutang ka tapno da pagsugal mo, sana may parbeng ti kasta. Agtrabaho ka kitday tapno da pangalaam iti kwartam. Kat ijam ti agbisyo tapno makaurnong ka. Kat mapapintas mo ti biyag mo. Ala papagayam ditan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam Django. Dito'y drama tayo. Manang Biyanang! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanang! Makablawan, titunggal may sa itinaragsak nga oras ngayon kay panagbuybuyak kan panagdangdangag ita agundaway. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Di pa kasaritan ngayon tayo drama itak at manipod ka ni pagayam adyo dito, saan napudpod no anagat. Kastoy man ti kunan ni pagayam dito. Dear Manang Biyanang, nagtrabaho aki ja abroad iti adu atawan. Kat kabayatan ti kadak iti abroad ngim mato ti purwak. Ngam rogyak tag salaysay, sakbay ti panag-abroad ko. Adakwar tayo dita, nanang. Ay, awan. Apay aya, Judito anak ko. Kasano nga taday tuyang. Naibos mo ti inutang ko akwarta. Ay, sapay awan kwarta ka anak ko. Ay, adot ti utang ka. Iso masapo lang makabroda. Tapno makabayad ang mutay. Ay, uri kung ano adadaga, mabalin nga isalda. Ngam awam mo't. Amom mo't, makital-talong tayo lang, anak ko. Kung nga raw. No apay mangamin ang awam mo sa nikwata yaw. Dagiti daddo maapada yaw ababakay. Naglalawa mo dagiti dagdagada. Ay, suda, tabak nang da. Gamda kami, talaga nakurapay kami. Oh, grabe mo ta kinakurapay day tananang. Nauma ako niti kinarigat ti biyag. Iso masapo lang makabruda. Tapno bumak nang tayo mag. Alan na pray. Bayadak tumuilang no makabruda. Ay na, pagpatarimaan mi ko maiti balay mi ti urnong mi akwarta, Judito. Sana bali at adakil mo ti sweldo nila kay mo jabraw. Makaurnong kayong tumanal. Ha? Kun bayadak adagaw spray. Si kanto ti una kabayaran apaman na makaabruda. Promise. Ay, kwa, kasaritak pa nila kay ko Ay susana na. Ang mga no di na kayat. Ibagam tulatan na nakabangkaw. Anya? Ala na, Prain. Kakasyan na ka di Si kalatiam mo nga maasit gakay. Ala, Prain. Sige na. Oo na yun. Pren kanya. Katsan mat asigo na kasta tiyawag mo kanya. Kino agprinta mo talaga? Si kamay. May kawak lang amin, Judito. Ay talang awagan nak iti pren. Tila mamadlaw mo Prain. Alaki din Pautangan na kaun. Uray, porsyento amon ano isaw. Ay saan? Diyak kaya tikas na. Sige nga ron. Mabit lang, taited ko ti ututangam. Ngam ne, sikreto talaga Di mo ibagbagay ti sabali. Tama nga no maamuan ti asawa kat ungtan na. Well, promise. Sekreto lang. Hello, nanang. Hello, anak ko. Kumusta ka na dito abroad? Ay, kastoya Mabambano ka na yung tao. Nagrigat ti trabaho dito Kasla, kaya ko nga rodon ti agawid na lang. Anya? Di pala nalpas ti kontrata magawid kan? Ay, kung nga raw. Agbabawi ka nag-abroad. Nagriga mag-gayam ti biyag dito abroad. Lawlaw ang kaon. Kitaganos ka Nanos lakit di dagiti amaw. Wait, naanos na mait. Narigat ti trabaho dito Makawawi na kaon. Ay, unggayam. No, dagdamag kada kayo. No, anya ti trabaho dito abroad. Ibagayo asimanak dito Ha? Anya siman ngay bagbagam. Kano janitor ka dita? Ay na, basta kasta ti bagayaw. Kababay no, ibagbagayaw at janitora dito Siman kung ayaw.
Wano manager ti restaurant. Wano hotel kasjay. Anya? Sige tag, trabaho ak man nanang. Inlibas ko lati, mawag dito kasilyas. Agdalo sa amanin Ay, rumwad na iti bukil-bukil ti matak no kastoy lang. Sige, babayan nanang. Di ko na ka. Siman, wano manager ti bagayo at trabaho ko dito abroad. Nawatan yaw. Di kay pau-pauitan iti kwartayo no diyo tong palan ti bilin kaw. Sige, bye. Anya ka dito ababain taong manawag. Hello, apay manin na ya. Ay, Judito, agyaman ang tasinong batang tiawag ko. Apay ayata umanawag ka. Ni, apay ama kaungat ka ngay. Disturbo ka nga main. Kini, busy ak iti trabaho. Ado dagiti papeles sa nasken na pirma kas manager. Ha? Manager ka dito abroad, Judito? Wine, manager iti dakila kumpanya. Ha? Kulak no janitor ti inaplayam ididita? Kawan, gam na promote ka dagaws. Anya? Ay, naimbag man? High school graduate ka matla pa anak. Nalalay nga ngam itisi ka. Iso nga automatic Ha? Angam, aba ita imawag ka. Ay, kwa. Damagag la ko man, wadan may bayad mo, itinutang mo kanya. Ay, unay ka mutin. Hindi mo lang maiturturugan mo aday nga utang ko. Agbayad akto ka day. Kaano nga eh? Into nagsweldo ka At dangamin nang usarak iti kwarta. Iswa, jak pa lang makabayad ita. Kung naman asyak ti una abayadan, idi. Hindi kanto mo makawawat. Sige, bye! Daguli mo day, babae. Ay, i-off ko man lang ti cellphone ko. Tapno awanan ti mang singer kanya. Uri gayam si kakat inutangan ni Judito. Wan, kinuna na asyak ti una na abayadan, idi. Di naman tinupal na idi akarina. Ay, makaungat pa yun, no kas diyang awagak. Ay, agpadatang rod Ibagbaga na pa'y ang manager ka no ija abroad. Patpatsam mo tayo dyan buliliko. Jak mapatyo na talaga ako. Padak mo lang awan na ilupas na. Ag manager kay Den. Kalukwan day ta. Nana Selma, madamag ko man laang. Nagpawit ka din ni Judito iti kwarta kada kayo? Ay, kwa. Nagpawit Ngam allowance ko lang. Pagtimpawit na balasang ka. Kat, tay utang na kanya ngay. Ay, jaka mo Kunana mo dadakkel ti sweldo na ija abroad. Di mga ron nagbayad iti utang na. Ha? Nagsukat san iti FB account. Andiyak ngamin makontak ti sigud nga account na nana. Ay, jaka mo day tabalasang ka. Tas anak mo nagpis-Facebook. Pakibagayon to mga ron nga imayak nana. Ibagayon nga agsingsingirak. Sige, balasang ka. Ibagak no umawag manan. Hello, nanang. Anyaman na iti bagayon. Kwarta main? Inal daw nga nga daw may agsingsingir dito'y balay. Ikaw ang mamaitad ko, anak ko. Aya. Sak mo ti umay na rin-ringan dito. Ay kay bagayo nga aguray da. Makaawid akto lang ta itong pak kada kwada ti dolyar kaw. Ay nadi kagtang si tama ditikas na anak ko. Ibagayaw nga 1 peso daw. Ibagayaw na delay iti 5 months. Anya, Singer dala singer. Kunang mula nagdakkel ti sweldo ditoy. kaipalpalasnog mo mga pinadakil ti swildong dita anak ko. Siyempre, namnaman na nga na pagbayad mo. Ay, awan pa'y kwarta. Ibagayaw na delay ti 5 months ti sweldo. Pag ipipadam ti swildom ay anak ko. Or-ornungag balak ko ti agbalay iti dakkel. Una ang payabayadan dagiti utang mo. Maudi dagita na nang. Agbayad aktaw ngam saan pa'y nga ita. Tanay, awan na talaga ti kwarta. Ay na, nagpipintasin dagiti ababalay. Adugayam ti ladawan ti napipintas ababalay dito yung social media. Ay, bangkitak man iti tuladak adisan dito. Dito. Simple nga napintas may. At tapay basit a swimming pool na. Ay na, nagmayatain. Ay, dito bay. Napimpintas man dito a design na. To story sa balay. Adamot tiris na. Ay, dito bay. Napimpintas man ay.
5 stories. Nagpintas mo ti design na. Pagbali nagtuwa sa alas ti first floor, ti second floor, kusina. Ti third floor, CR. Ti fourth floor, isunto ti silid mi kanina na. Kaun ti agbaling asawak. Ti fifth floor, isunto ti opisina. Mayat na iti 5 stories sa balay. Sakto mo agpuk-kapuk-kaw iti 5th floor ti balay kaw. Poo! Banggag ti sa nga barangay ti pukawaw. Awanan na talaga, Bensay. Nang lipat ang jikar mo bata. In-block na kon iti Facebook. Huwag nga ron. Manon atawon tinapalabas. Talaga asaan na nagparparik na apulos. Masyanak pa yan ni Jay Inana. Ta isuntirang-rangan ti tao. Wan nga rod. Kinapudno na, nagapa kami kanila kay ko. E di naamuan na pinautangak ni Judito. Hala, sapay ko maata makapanunot tumutlaan katagbaya dun. Nay, nagdakkelan ti may patpatak dara balay iti abay ti balayaw. Kakaselma. Ay, wan, kakaulang. Balay ni Judito. Nagdakkel ngay. Kasta mo ti kayat nakaka. Kat, nakabayad din iti utang na. Nagadot ti nakautangan na dito lugar tayo. Nga mawan sapay ka nooray may sabi na yadan na. Kano nga gawid aya? Ay, dandanin kaka. Hintun umay abulanan. Ay, kastaya. Makabayad mo't siguro ni ti utang na paman na makasangputan niya. Tauray jay ka nakak. Agrik-reklamo tanda mo la ka no utang ni Judito kang kuana. Nalpasan ti balay mo, anak ko. Apag iso ti sangpit mo, mabali na pagnaedan. Nagpintas na nang. Wen tagi nasto sambay iti husto. Wala ta, di tayo mo na napanturnong ko ako naman. Manuataw na nagtrabaho ka dyan, bro. Tapno, dapagbalay ka. Mga sawa ka nga ruda na. Winto hinto na da masirpat ko baknang. Baknang, ti kayat ko nga sawain. Di ka unay agar-ara pa, panak ko. Tanasakit, no mapaay ka. Nanang, buguan nyo ti sa kayaw. Sakbay nga umunag kayo ti balay, tanay, marugitan ti tiles na, wine. Mala, saan abali ta dito'y daan abalay ti pagnaedak. Sa anak anay ruam iti dakkel abalay. Dito yaklatan, anak ko. Umay kami manjo dito. Nagkukuyog kami na nakautangam. Tabarang masyan ka kada kami. Ay, Judito. mabit lang. Uri kayo, di kayo basta umunog iti balay kayo. Ay. Dito'y kayo lang balkon. Ay, uwan. Di ka madanagan. Dito'y kami lang. Kanuray saan na kami napagtugawan. Takababain matkan ka. Umay kami kumagsingiran, Judito. Ha? Kasapulan mi una yung ti kwartami nga inutang mo. Mabit lang. Apay, adamay pakita yung kasuratan. Ngayon mo utang kada kayo. Ha? Ha? Hala, irwaryaw no da kasuratan. Ipakita kanya. Awan tanagtalagak mat nga rod kan kaidi. Kan insekreto talaang dayjay tajak kayat amaamuan nila kay ko. Uri siyak. Awan ti pinapirma kakasuratan kan ka. Tanagtalikak kan ka, Judito. Ay, awan da kita. Nalakat agpartot iti sarita. Iso nga agawid kayo. Tano awan maipakita o kasuratan nga imuta nga kada kayo. Ay, awan maited kayo. Iso pasensya kayo. Ay na, matitikas ta nga raramidam anak ko. Agbasbasol ka. Apay paglibakam ti utang mo. Katpudno mata nakautang ka kadakwada. Saan ka kadi amabutang iti kasta nga aramidam? Kasanunoy darumda ka. Awang kabutang kaw. Hindi dak tumabalin nga idarom, tawan pamanagdaan nakautang nga kadakwada. Awang magkasuratan. Ay na, nagluk na yung tipagita. Oops, ay, apaw, naglamuyot tagida. Ay, nagbunga maglati ado arigrikat ko jabrod. Dahito enti bunga ti ado alingket kaw. Puyat kanda dumapay. Urag may sak dito balay kaw, tanaragsak aglat tamay.
Di mo kaya ni nanang ti umag na ditaw eh. Tadi-tadaan mo tabalay ti kaya't napagnaidan. Ay no. Ay, magaturturo ga batad. Yunidip ko magpalag. Apag isunto no, maluto tayo saan ko karne. Nangarton no makaringat. Ay na, asok. Nene. Apa na asok dito balay ko. Oh, sus. Maur-ura mo ti balay ko. Ay, karuna! Tulong! Tulungan dak! Ay, maur-ura ti balay ko! Kakaruma! Ay, tulong! Ay, nananang awanan. Naura man ti balay ko. Jela si Arte nagbatay. Huwag nga ron, anak ko. Awanan ti nagbambanog aki dyan, bro. Alaw, gusto. Di ka nagsangit. Agyaman tayo ti Diyos, ta saan ka nairaman anauram. Apay nga minabinaybay abdi luto maya. Awanan. Sayang, tinapinta sa balay mo, anak ko. Ang panunuta, manak ko. Nagandayo, tinakaiturungan ti imatang mo. Pampanunutak tinapasamak, nanang. Mamiris mo ka din, ti bindot mo, anak ko. O, nanang. Pagbabawayak ti panangloko kiti paadak ataw. Nakarma aksa. Amo ka palagip da ito kanyak, nanang. Ti pagyamanak. Sa anak ana iraman ana uram. Tapno dapay gundaway ka nga agbabawi ti nagbasulak. Mamiris ko nito ati amin, nanang. Diyak kahit adakdakas pa iti mapasama kanyak. Iso nga nakagkid daw iti pamakawan kadag iti nakautangak. Tamok. Ado ti agsaksakit tinakam na kanyak, nanang. Ay, wala. Kasta ti rumbeng, anak ko. Nakasapol akon iti trabaho binsay. Ket ikarek ati umman asweldo ket bingbingayag. Ta ibayad ko amin kada kayaw. Ni, nagsayaten adamag dayta, Judito? Ay, pakawanan dak ko maa. No pinagtali ko dak ti utang ko kada kayo iday. No kasta, malagip mo ti utang mo. Kinapudno na, jak nalipatan day jay. Agin lilipat aklay day. Ta talaga jak kay ti agbayad. Ngem di nak magpagulimakan ti konsensyak. Isong agbayad ako ni ti utang ko. Iso na lang nga, tadya mo may gulpi abayadan na. Ininuti lata abayadan na na. Ala, awan problema. Ayos lang ang kanya. Naimbang nga oras mo, Alma. Ni, si kamat gayam dyo dito. Sumra ka ah. Asanain, umay kulay dagas na ito hulog ko kang ka. Ha? Pasensya ka na. Ano, jak may gulpi abayadan ti utang ko Ano sa mo na ti binulan nga ititid ka. Ay, uwan. Awan problema iti dayta dyo dito. Tinapatag, makabayad ka. Ay, pasensya ka na ata ni. Saan kami matabak nang? Tauray jak ko man pabayadan. Ngam kasapulan mi mat ngamin ti kwarta. Tadaan nak mi apagad adalon mi. Agyaman nakit di taman nakaawat ka. Ala, awatan nga ro din ti hulog iti utang ka, kabsak. Agyaman nak dyo dito. Ingad ko nga rod tinagtrabaho kat ininiinot ko abinayadan dagiti utang ko. Aginggaan na bayadak matlaag. Kat hita makikabkab-balayak manan kininanang ko iti daan abalay me. Alakastan, tuy pagayam mo, Judito. Ala, adapay gundaway mo ang mga barwanan. Mangrugi ka manan. Igaad mo tagtrabaho tapno makaurnong ka manan. Ala, gagayam ditan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam Judito. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. In your nose para iti script kan drama to'y pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami. God bless kada kayo amin. Manang Biyanan!
Hello papagayam, naimbag nga oras yu amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Ti pakasaritan nga tayo ba sa itak at manipod kanipagayam tayo nga ibang sana pudpudno anagan. Dear manang biyanang, adamat kapadasa kakayat ko apay drama. Dahil tiya kapadasa kat napasamak idi nagtrabaho ti anak ko iti sabali a lugar, kat siyak tinangaw-awer kadagiti duwa nga anak na. May isa single mom tanak ko. Iso nga isulaang ti mangisaksakat kadagiti apo ko. Katap na nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ala ele, siya kon ti mga awer kadagiti anak mo, tagsapol ka iti pagtrabahwam. Alaman nga rod nana, tani, ag-eskwela danton nga maawang pala trabaho. Iso nga rod nga awirak idan. Awan ano kastamlatan, agbisin dagiti anak mo. Iso nga aggunay kan, uray tanapusot meten ti naudi nga anak mo. Iso nga agtrabaho kakitday. Ay, apag iso friend, agkasapulan kami iti trabahador iti resort ti amo. Iso na lang ta para kusina. Kaya't mo tagtrabaho iti kusina? Ay, kayat ko sa anak anapili iti trabaho, fe. Tulungan nakman nga rod makastrak iti trabaho. Sige tayo bagak to ni boss. Nasing po di boss may. Kan amin nga inrekomendak kang kuha na kainawa na. Kasta ka di? Ay, mayat nga rod no kasta. Kat itapay lang, agyaman nakkan fe. Manukano ti sweldom ngay iti day a resort, ele. Minimum ka no, nanang. Ala, mabalin mo na. Ala, ano sam nga rod tagtrabaho? Kasanaw, agabang kay ti day a lugar? Medyo adayo nga min dito'y lugar tayo day a resort. Mabalin mi kano ti agistiin no kayat mi nanang. Ngam no kayat mi mat, mabalin mi kano ti aginnawid. Marigatan ka no aginnawid ka. Agistein ka kiday, tapno makainot ka. Agasam nga itaplitim iti inaldaw. Kailiw ko dagiti anak ko, nanang. Ay naawan ti rumbang apagdanagam, ta saan mi abaybay-an kinitatang mo dagiti apo ko may. Pasensya kayo, nanang. Takas jaymat ngamin tinatumpungak nga ama dagiti anak ko. Pamilyado, ken babaero. Ay na, baybay amon day alalaki. Awan serbi day jay. Agburak lang ti dara. Iso adimon ipalagip day alalaki. Igaed mo kiday tagtrabaho. Tapno adda pang biyag mo kadagiti anak mo. Wan, nanang. Punsulakay, bantayam man payla ang dagiti apo ko ta. Papanaman na ya. Agbiyahe Inak ituludan iti natengken prutas jay anak ta iti ayan ti trabaho na. Apa saan nga gawin na ya? Jak amaw, busy siguraw. Iso asyak ti mapan iti ayan na. Ay na, pa nagsusweldo inton maluman, Eli. Wan nga rod, fe. Ay na, makaparagsak si kano aldaw ti sweldo. Wan nga rod. Ay na, agawid ak inton bigat. Inak igatangan iti gatas dagiti anak ko. Nagpakadakan ka ni boss? Ele, ada bisitam! Ni, anda ka no bisitam. Ingka kitaan biit. Ay, wan, fe. Ang, sino kay nga tati bisita? Ne, da kayo matgayam, nanang. Apay nga may kayo? Ngay, apay, di mo kaya ti umaikaw, ele? Ay, saan man? Kayat ko, mas dawak lang amin ta kinalaat dakmat. Kan plano ko mati agawid inton bigat. Ay na, di ka nagaway. Tasayang ti pagplitim nga agaway. Nanang, kat dagiti anak ko ngay, ayam da. Binantayan ni tatang mo. Imayak, taumay ko itag dagito'y prutas kan natang. Naimbag lang nga abas tumut Ipadawat mo iti bus mo, no di mo kayat. Aywan, nagsweldo ka. Saan pa'y nanang? Inton malampay laang. Sige, tauraya kung ti sweldo manakaw. Nga makaboring mo ti aguray. Wano, inak pa'y laag swimming iti swimming pool yaw anakaw. Libren sa mano siya, tananang na. Ay, sige. Ingkay aglango yan, tabayadak latan ti entransyo. Takababain iti boss mi. Oh, ato yan ti sweldok, nanang. Buo da ito'y asweldam.
Awan kurang na. Nang kasayak iti allowance ko, nanang. Ayag mo amin ti sweldom. Tasyak ti mangikisay iti allowance mo, ele. Ha? Oh, di kag mulagat. Alan, yag mo amin ti sweldom. Adtoy, nanang. Eh, agasam nga iti inkisay mo. Nagdakal. Aha. Ato'y ti limagasaw. Day tat allowance mo. Ha? Libre ti kanom ni Tawi. Libre ti sabon mo. Libre amin. Iso nga awan nga rod ti paggastusan. Dagi jay anak mo ti panunutom. Dumakdakkel dan. Iso arumaw rawat dan. Kan gumatangak pay gayam iti bado da. Tanabas si tandan dagiti bado da. Makabulan lang awanak? Nabasti tandan dagiti bado da, nanang? Ay na, nagbiit a dumakkel dagiti ubing itan. Kan gumatangak man iti vitamins da. Tanagkukutong da. Iso asapay kuma, tamaawatan na. No apay nga alaak amin aswildom, elay. Saan ko mangagsakit tinakam mo, ah? No paggatasam dagiti ubeng punsaw, saggay sala ako tsara, tapno saan anabuslaw. Anya? Apay, di pa'y nagsweldo di anak ta aya. Sana nang ta, di ti igatang itigatas na iti anak na. Basay, ti sweldo na ijay. Iso ang masapol nga aginot dagiti anak na. Ay wag, gimatangak iti karnit baka. Hiloto man, kanabanugak anak itsinda itay lakay. Sige. Anya aluto aya ti kayat mau. Kompormain, basta ka imasam. Kun agawa am ti agluto, tamabisina ka. Mga tayaw. Kaya nagitapukot na. Tay gawa mo ni day ti kananda. Nangandan, pinaglabay ko ida iti asukar. Sako pinaturog idan. Anya? Apay nga sukar. Kat adamot tay karnet baka si datayaw. Ay na, di da amutag sida iti kasta. Mas kay kayat dati aglabay iti asukar. Mangantakiday. Nanay bang, alahin kay malaninang tiputod ko? Ha? Ne, adda aya putot mo, Rodel. Kadimot saan ang makaanak di asawam. Tapadak abakutan. Psst, tagdagarin na. Putot ko'y tirwar. Anya, ay nagloko kan. Ala nanay bang, sikat timay sa aninang, anya. Ay katuan at day talagayam. Kaano aya, Rodel? Into no may alawas ay nana. Ngam na sikrito tayo lang ha. Dua kayo lang nga inala kaninang dito'y lugar tayo nana. Tapno saan ang mabuking? Wun, danag mun ay sa anak matatismosa. Kun amok ti agidulay iti sekreto. Nagsapa kayo ngay may nanang, tsak pa'y nagsweldo. Kasaritam ti busmaw, tagbalik ka. Ala umunti swildom anak ko. Tanay, awan gatas dagiti anak mo. Nanang, Rimawit dan nga gatas. Kun agbirok da iti naimas asidaun da. alang rod, mabit lang takasaritak ti boss mi, nanang. Barang i-advance nan nga ito ti sweldo. Agpakpakaasi ka. Nay, Eli di mo ko mapampanunutan agong gundawayan ka anak ka. Laglagi pam, asyak ti mga awer kadagiti anak mo. Iso amasapol asyak ti papananti sweldaw. Wan, nanang, maawatak dayta. Saan pa'y mga agis eskwela dagiti anak mo? Namapay akas la ka na yun da mabitin iti kwarta. Nabuslong da ka nung agatas, fe. Anya? Kasla puwersaan na ka pa yun, Jay Inam. Ay, sorry ay liangam sa bali ti madlaw ko kanina nang mau. Madlaw ko ngamin ti ugali ti may sa tao kat babang titigtig na ikan pa nagsasaunang. Nakita ko ngamin kan nangag kuno kasano ti panang puwersa na kan ka mga alay ti sweldom. Wan nga rod, ngam aw-awatag latan. Ipagpagapok kadagiti anak ko. Tay sukat nga rod ti mga wawir kadakwada. Sa bagay, dakkel matkit di atulong kan kaday taa. Iso na lang tapwersaan namat nga lang ti sweldom. Nga uray saan ka pa'y anak ka sweldom. Oh, adto'y ti regalok iti anak ko iti bunyag nga anak mo, Rodel. 2,000 na ita. Ay na, nagsaya natin. Agyaman lang nana. Diyak laim pagaro pagalanti kagayam amang tid iti regalo.
Una. Jak laim pagaraw. Huh? Medyo bumakat gaya ti chicks mo, Rodel. Imbag man, tanakaanak pa'y. Wala na. Ta, menopausal baby ti anak mi. Anya? Talaga adagi tay padak nga adan edad na ti type mo, anya. Well, ta nadungdung mo kami, nagitinatayanganin na. Nasikaso da pa'y. Una, kun, managayat kami ababakit, Rodel. Unero na. Ay, mari ko na ako na ta. Agkumari tamateng, nana ibang. Una, kumparay. Aywan, mari ibang. Itulog ka nga gawid ng madamdaman niya. Ay kat si kalata, Rodel. Kat magyamanak no kasta. Hello, Rodel. Mari ibang, mabalinta ka dita kita? Ha? Apay, Rodel? Ako at ako man napatid nga ibakin ka. May mayat ngamin o personal di pangibagak iti da ito. Ay sige. Mabit lang nga raw tagrubwatak, pare Rodel. Ala, inumemon ta fruit shake in-order ko, ibang. Naimas da ita. Agyaman na, Rodel. Anya jay ko nam nga ibagam kanya. Kwa, na-develop, tirignakin ka, idi intulod ka. Ha? Idi ngay naggapu ka, ijay bunyagan. Ijay balay ti ina ti anak ko itiruar. Anya? Bang, agayatak matingkan. Ay na, dinak man paglulukwan si ka, Rodel. Jak mamatay. Bakbakitan na ka, arman na. Kan, di mo't adan chicks mo. Sinina akong da jay, bang. Sikan ti kayat ko ita. Anya? I love you, bang. Sinahak ti asawak, maklunan nak. Ay saan di mo aramidin dayta. Takaasi mo di asawam. Sapay padak abakutan. Aklunan ang arodan ha. Ta ilimot ta ti relasyon ta. Awan pang ibagbagaan ta. Rodel. I love you, kunak. I love you to kulamot na. Ta mayat kan, bang. Ay, saan ka narigat nga ayatan? Ngam, kasanaw numaamuan ti asawam daytoy. Kan uray di asawa. Ilimod ta kunak mo. Awan pang ibagbagaan ta. Awan to ti makaduktal iti dayta. I love you, bang. Sige man lang. Wunin, I love you to. Oh, yes! Agyaman kayo mga... Pautangan na mamut nga ro, bang. Anya mo dayta? Kaak-aklon ko pailakan ka. Ngam kwarta adagos ti ibagbagam. Pasensya ka na. Nairanra na lang ang kasapulan na kiti kwarta. Naibos nga mintigatas dyan ako. Kit naibos anak mo't iti kwarta. Reng-rengen nak namin dyan inaanak. Ay, mano ayati ka sa pulam, Rodel. Oray 3,000 kumano ada. Sige. Ala umunto'y karga ti wallet ko, Rodel. Yes! Agyaman ak, sweetheart. Nakapimpintas ka man. Nagamot ti rupang. Kas kala anghel iti panagkita. Nagkal na ka man. Di nakikin. Ibang. Ay na. Kastoy gayam tirik na ti makiin na yak iti ubay. Jak mailadawan ti kinaragsak ka. Ay, kaslay sub-subli tirik na iditin ijira. Ay, yan. Nakaring kapay mo lang, ibang. Maturog ka na, Rabiin. Ay, maturog ka ka din. Tal-alaag pa'y latiturog ko. Maturog ka din. Hindi kag puypuyat. Maturog tal... Apay kastoy. Kaslamador mo anak mo din ang makikaigda iti lakay. Ay, nagagdod mo din ni Punso. Ay, so, nagalastiro pa na. Nang runan mo kastoy.
pirmi magtikurarat tiro panan. Inak man lagi tayo ijay pangit asin. Ay, jak kaya't akaidato'y lakay nga asawa. Ada ak anak ka, tanay, naibusin tigatas dagiti anak mo. Inton bigat pala ti sweldo mi, nanang. Ibagam itibus mo taala itan, tanay, agawid akmatla kumanumadamdam Ala, aguray kayo nga rudbi, tarimor ti amo mi. Ganun gayam. Amangan no makautang ka iti amom, anak ka. Ha? Pangusaran nyo iti kwarta? Kwa, igatang ko kuma iti kutsong dagiti anak mo. Tanaing pismeten tay us-usaran da akutsong. Sige. Padasag to ti mangibaga ka ni boss. Tauray tay nalakalaang tigatangan niyo. Madi ano dyan nalaka? Tanalaka mo't lang ang matataal. Nayunang ti utang manak ko. Oh, ato yan ti daw-dawatim a kwarta, sweetheart. Agyaman ak sweetheart ha. Magkataping-ping mo ibang... Ay na. Basta ikarim asyaklaan ti chicks mo Di na ko na yunan. Well, promise. Sige nga ron. Agawid tan. Anya, nagbitin. Di tapay nagday. Malumutan. Baliwan tantong ti agdate iti sa baling aldaw, sweetheart. Sige nga raw, sikati makaamo, Rodel. Ay busain, tigatas na kita puko ta. Di pa'y nagsweldo ni Eli aya. Naggapo ka mati ayan na ilikalman. Inka man mat agtot bras punsang. Nagtangsit isang awma. Ha? Kanagdigos ka man man. Nagandod ka. Nagloko ka. Apay akas ta ka itan ibang. Ibang iba ka na Nagbalinsamot ka na sensitibo tagong mau. Kita mat na kita sakam anay. Nakataptapaw. Kasta talaga dahita. Tanapan kami nagseminkaw. Sana may kataragaw. Iso akas lakataptapaw. Ayan, tigatas na kita pukot na ako na. Awan ti sweldo di anak ta. Nadelay ka na. Anya? Nay, magtanagawid ka anak ka. Huwag tatang. Kailo kong dagiti anak ko. Mala sumrakan. Ay nasang patak ina nakaturog nga awan kaduada dito balay. Diya ka mauti napananjay inam. Anya? Ni, kinmutong mo dagiti anak ko, tatang. Kasano adida kumutaong kat aglablabay dalay ti asukar. Takunamat jay inam nga awan may itid mau. Anya? Sana pud no day tatang. Kat no kanayon ko nga itid ti sweldo ka ni nanang. Kan nakautang akpay iti amo mi. Takanayon nga umay ni nanang iti trabaho mi. Anya? Ay naglokaw. Pangip ipanan na nga ron nga iti kwarta. Pasaray dumawat pa'y kanyak. Hanggang di mo't makagatang iti gatas na iti ubeng kan na imas asidaay. Ni, nagchat ti gayam ko iti sentro. Itaman pa nagchat da ito Adain forward na picture ni nanang. Kat, ada kadwa na lalaki. Anya? Pasinaw? Ni Matrudel tatang. Ha? Kitaan nyo, agsinsinubo ta dito'y ladawan. Ay. Tiyawanan pa in nga inam. Bakit na makigangantail? Ibagam tagpaiso kanyak ibang. Anya ti kayat asawan timpurward da aladawan niyaw ka ni Rodel. Awan ti akluna. Basta agsinatan. Anya? Lalaki ni Rodel? Saan? Gayom ko lang. May kansa na makmakatan. Sige. Padasam di mang kabil kanyak ta ipabalod ka. Ay na, apay nga aramilem ti kastoy ibang-iba ka na talaga. Lukano abing magat ka, isumot ti panaglalakay. Ay basta, agsinatan, tasaan kan nga ayatan. Anya? Agsubli kayo kinitatapon sunana. Di yu sinaan. Si kalaro ti pilya, Crudail. Nana, agbalbaliw akon. Urnusa kon ti pamilya. Nauma akong nagchichiks.
Isungag sinatan. Anya? Ay bayadam nga ron dagiti utang mo kanya. Unto na. Inton makastriga iti trabaho. Suray punsulakay. Nailaw anak. Ang di ka madanagan. Tawan na pasama ka na kami kin ni Rodail. Nagkinkinibin kami laang. Ngam saan nga iti pablay. Jak amaw no niya klase ti panagpampanunod ti dakin kaiban. Bakbakitan kan nga maalam pa lang ti mangloko iti pamilyam. Suray, nagsina kaming kin ni Rodail. Agbalbaliw akong, promise. Ay ayaten ka punso asawa. Ala, ipagitam nga raw ti panagbalbali mo. Wan, ikaray. Eli anak ko, pakawanan na kumamot. Suray, no inulbutan ka. Mala, urnusan yun ti bagbagi yun, nanang. Di kay basta mamati iti bagbaga ti lalaki kada kayo. Nang runa no at da involve a kwarta. Tapag kwartaan da kayo laeng. Wan, pag nakmakday dyan na pasama kanyak, anak ko. Aga brudang. Da kayon ti pangital ka kadagiti anak ko tatang. Tadya kon may talag ka ni nanang. Sige, awan pagdanagam ka na iti anak mo, Eli. Jak bye-bye anida. Agyaman ak tatang. Da kayon tumat lang ti pagpawitak iti kwarta. Ngala, sika ti makaamaw, anak. Punsulakay, nagpawitan dyan anak ta. Why? Apay aya. Ay, kwa, mangtad ka man mo, titiigatang ko iti pulbos kan lotion ka. Ay, saan kan nga gusar iti kakasta? Tama nga nagpaaram ka manay. Ah, Makan, tigatangam. Ken gimatang ako ni tigatas dagiti ubeng, ken abastaw diti balay. Sikat aglutaw, tasak ti para palengke. ikanak nga rod iti igatang ko iti ice cream. Sige, igatangan kan to no madamdama. Saan lang ice cream? Gatangan ka pa iti kin-kinde. Basta di mo mabaling ti agigamit ti kwarta. Nga oray piso lang. Nalawag. Dinak pinagigam ta asawa kiti kwarta kat isumat lang ti pagpawpawitan tanak may nga day jabrod. Mawatak matkit din no apay nga aramidan na ti kasta. Kat ita dadakkelan dagiti apukok kat agis eskwela dan. Alakastan, to'y pagayam mo, ibang. Alaga gayam, ditaan tinagpatinggaan ti pakasaritaan ni pagayam, ibang. Dito'y drama tayo. Manang Biyanan! Musical scoring. Eli Palacio. Insurat warin your nos para di script ti pagayam yo, Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless kada kayo, amen. Manang Biyanan! Hello papagayam, matutudong aldaw iti tunggal maysa. Ti pakasaritan ngayon tayo drama itakat manipod ka ni pagayam tayo prima saan napudpudno anagan. Dear Manang Biyanang, kagurgurak ti mawawagan iti manang antiwenno lola. Ta feeling ko ubingak paylaeng. Katap no nalawag ti amin, rugyak ti agsalaysay. Ne, nana prima. Nakayong magayam ti masabat ka. Papanan niyo na. Nakamot na kanyak si ka. Manang ko namot Ha? Feeling ubing kamot. Pasensya kayo, nana. Katawunan niyo mo't kami ni nanang ka. So, nana, kunak ka na kayo, Ubing nga kam ni nanang mau. Nagkuna akatawunak dya inam. Ha? No kayat mau, agpin nakita kami kaninanang mo iti birth certificate. Takita no asino ti bakbaket kada kami. Ha? Ay, pasensya kayo nga rodin. Damok akit senior citizen kayo mutin, akas ka ni nanang ka. Ay, iso lang ti senior citizen. Di nakiramraman dita. Tano siya, ubingak pay. Iso amanang kunam kanya. Ha? Wen, manang. Kabages. Abay, di ka makimiting ita. Di ka pa'y nakasukat. Ingtan Meeting day? Meeting ti senior citizen
kuna a senior citizen nak. Awan pa'y 60 iramraman nakit din dita. Ah, Da kayo lang tag-meeting manong. Ubingak pa'y. Namiramraman dakit di dita senior citizen ditan. Kaya't mawa kita ang birth certificate ko manong. Ha? Adan ayat ay birth certificate mo ka bagas? Adan kita ang tao tapno mamati ka as sa anak pa senior citizen. Adayaw nga inauna ka ngem siya. Kitnudwala atawan tinanguna akin ka, prima. Pugpug tula ang dayta manong. Basta adayaw nga inauna ka ngem siya. Ay na, Uncle. Kaano nagpalit registration ni Nanang? Wen, amok dayta. Jack amo, binaliwan na gayam, titawin na. Ay na, pinaubing na di tawon na, Uncle. Kinisayan na titawon na. Anyan. Ay na, Jack amo man, Uncle. Agpapaubing kami ni Nanang. At dapay siguro balak na. Balak na nga. Balak na ang makiasawa pa'y Kaapay akas di tar aramidan na. Pati bado na, bado ti uping. Asas. Di mat ngarot may bagay kan kwa na. Tamadlawan dagiti kurarat akudil na. Ay, na, prema. Ag ina na kayon. Itata kayo pala nga agjagjaging. Agkaralabas kayo matito yung sangot yung store kong agjagjaging. Apay, hang kayo nga mabanog. Ubingak pa'y iswa sa anak abas ta mabanog. Kabailak pa'y ti agsublay ti maminli mamanipod dito yaging kay Jabalay May. Ay, talaga lang Di kayo man lang tinakita nga senior citizen nga kasta? Ay kaya't mautay sipat ko kan ka ti birth certificate ko. Ha? Ataw. Ay, Itaam ti tawan ti panakayan ako. Sa anak pa'y a senior citizen. ay, itugtugot yun na certificate yaw. Wala. Ibulbul sa account tapno ada ipakita. No di da mamatay a 50 plus ko pa'y laang. Ay, isaya. Manongaron nga titawan nyo tadta. 57 ko pa'y laang. Ay, ngam, in fairness, katan nga madlaw na. Ay, thank you. Ang manungay ti ang mumatawan ka. Konak, 60 yan. Anya! Nek, manong, nagudong ka matgayam. Wen ka bagas. Umaikan, agtugaw ka dito nagtugaw. Napuno nga minin to, Jeep. Sige manong, agtugaw ka latan di tatag sabi tak. Umay ka kay nagtugaw, prima. Saan ka rudan? Apaya nagtagulit ka? Sikat irumbeng agtugaw manong talaklakayan kan. Naimbag kanya, 57 ko lang. Ngam si kakay, senior citizen kan, nakapsutan titultulang kan laslasag mau. Anya. Kabalak tiyag sabit. Napigsa ti imak nga agkapat manong. Nana, prima. Nadagsan sa amat tabagyaw. Higyon, tayo tulod kayo di balayaw. Nana ka manin anana kanya kon Rude. Ha? Ay, sorry, Manang. Manang gayam. Kabalak day toy, talagaan. Nagpiksa kayo mo na, Manang? Kasano ajak napigsa kat ubingak pay mat ngamen. Kabalak payabag katan tisang kaban Aya, talaga nga rod nga ubing kayo pa'y, Manang, ta napigsa kayo pa ya talaga. Rude. Iso adi naktultulungan. Dagi jay dudoogan ang titulungam. Saan asyak? Ubingak pa ititawan ko a 57. No, dala agaram kanyak aklo na kadagosan. Makaadakak pa siguro iti maysa. Unodwa. Nanang, kaya tiyo kano ti mga anak iti kasar. Damdamagan jay gayim ko nga agkasar inton umay abulan. Da kayo kano ti may nga alaan ng agninang. Ay, sanlin. Ubingak pa'y tapno agninang iti kasar. Ha? Dagitay senior citizen, ti alaan dang agninang. Bunyag laang ti anak bayang pa'y lata kasar. Anya? Nanang, mabalinan ang mga anak kayo iti kasar. Apay di ka makawawat aya. Bunyag laang ti anak Jak mangan anak iti kasar ta ubingak pa'y. Iba ka medyo gayam mau. Taan nakagtulaang ng tibunyag ja ipas ngay nantong anak da. Kabagas, si mangpet kano tayo anak ti kumari tayo anag gapo ya, bro.
Mangtid ka no iti ayuda ka dagiti senyor akas kada tayo. Para kada kayo Ka. Apay, di mo kaya ti ayuda? Sanak pa'y mata, senyor. Kay umay kalata Kay supay ti itigda tulaw. Adaw ti kwarta day jay nga anak ti kumari tayo. Isu nga agipadpadawat iti kwarta day jay. Para kada kayo dayta. Puwera kanyak manong. Nanang, adda kadlok asim mangpet. Agmano ak nana? Day, kasino to'y kadwam anak kaw? Ni Esther nanang, best friend ko. Apay ang nagdakkel ti bagja gayam mao. Anyat karga jabag na, Len. Bado na, nanang. Agbakasyon pa'y laang dito'y balay. Apay, awan trabaho na. Padak ngaglakla ko iti online, nanang. Buy and sell iti badbado. Anya? Nagpintas man. Nagpudaw pa'y. Kasla anak matibak nang. Saan, nanang? Padamat la amarigrigat ni Esther. Anya nga tati usar na iti rupa na. Naging pis mo rupa na. Kasla rupa ti ubeng. Nagsilapay kiday. Damagan yung tukan ko na, nanang. Ay, Esther, balasang ka. Apay, anyat usaram di tarupam. Nagpintas nga men. Nagkinis. Awan nana, sabon laeng. Ha? Oh, nga ta. Jak pa'y sua, balasang ka. Promise, sabon laeng nana, kan sunblock. Jak mamati. No di kay mamati ak makamu kayo. Nga magpaysuti bagbagak. Sabon laeng ti us-usarek kan sunblock. Ang digdigos na kiti agayam. Naggidandaman na nagdigos. Pa'y amasapul nga aggidan na nga agdigos. Ay, isogun tawayak man ti sumrek dito'y silid dadwa. Kita man ti gamit dayjay nga Esther. Imposible nga wan usarin na iti rupa na. Ada ka day. Di nala siguro kayat nga ibagam. Dahito ti pagabasit. Lokatak. Mga no adda dito iti sikrito nga usarin na iti rupa na. Kung nagtupay kat. Adda kung nagtumalt. Anya gay, di nakita ka o dagito'y gamit na. Ang amay. Anya nga dagito'y. Tsak maawatan to'y naisurat. Nagatidog lang nga rudan. Nagrigat payabaliksan. Dagito'y lakit di usarin na iti rupa na. Iso naging pis ka nagpudaw dya rupa na. Ay sus, nalpas na nagdigos. Rimorda ni Japanyo. Ay sus, makita dak dito yan. Isarak ka dagos na ito'y bag. Ay, agawak ti rumor dito yan. Ne, nanang, anyat kukuin nyo dito'y sila. Ay, kwa. Ay, kwa. Diyak pa sa pulan tayo walis. Kunaknuada dito'y. Awan dito'y, nanang. Sige nga rin, tinak sa pulan ni balkon. Nanang, agpaili kami kin ni Esther. Kasabdan mi ti customer mi iti online. Sige anak ko. Gumatang kay tumatin iti sidaan, Well, nanang. Mapantan friend, nakasukat akon. Well, friend. O sige nga rod, nanang. Inkamin. Sige. Agam, apay akanayon anak ka long sleeve kasi ka Esther. Apay di ka mapudutan? Sa anak ngamin asanay nga ag t-shirt kan ag sandulaeng nana. Nairuwa makiti atidog ti manggas na abado. Winangam nagpudot. Ayos lang nana. Uray ta naing pistoy bado. Rimuar na giti agkayam. Gundawayak apakibiyangan ti gamit na dyan nga Esther. Kita man ti karga dyan basit abag na. Aba guys, ayun mo. Ay, disturbo mo na itakabagis ko. Anyaman nga tati umay na ibagan na ya. Umay man tila makimarmari is dayta.
Kabagis, umayak man ko na. Ay na, sumrag kalatan! At ako ko apay aya. Kabagit nila ko ba? Kung sino dyan napintas asa nga iliyaw. Kayem ni Linday Jay. Apay aya. Nagpintas mo tan. Nagkinis dero pala. Ada usarin na iti rupa na. Iso anak kinis ka bagay. Ibagbaga na lang nga awan. Ngam adda ka day. Anya? Masurunak mo iti day dya babay. Di na ibaga ti usarin na. Tapno agusar mo ida tao. Ay nakabagis, bakit kan? At dapat ganas mo agpapintas mo. Bakit nga ibagbaga mo? Sadak pa'y asenyor. Ngam bakit kun kunamkit din kanya. Anya nga rod nga kay baga? Ubeng? Mala. Ubeng no ubeng. Makapabad trip ka mo manong. Dadaulang matyal daw ko. Ay na, pasensyakan. Tala sa air ba ng tirignam? Naggrabaw arasaw, ti pakasasairam. Hala, agaawid kan. Nawan mayat ngay baga manong. Tanay, adapay aramida. Nasaya at magtanakapanawin di kabagis ko. Ay, lukatak man kit di na gito'y nakabuti. Medyo nabangsit mo na gito'y. Agam, uray nabangsit. No effective. Ay, mangkasayak ka na gito'y. Imbag, taado ti empty bottle apang ikak. Ay, alaag lakuman abo ngam. Ay, makadlaw na. Ay, so kasayak latan. Lin, yam amo mamut kanyak niya napintas sa gayam mo. Kaya't ko amam amo. Ay, allergy na ti lalaki, Rudy. Anya? Oh, imposible Ala na. No kaya tinak, di ikasarkon. Di nakakayat day jay. Adan kayan ayat na. Sayang, kunak na awan pa'y. Adan, iso adi kan mang namnama itigayim ko, Rudy. Ayan dalin kintigayim na kabagis. Rimwarda ka di malay. Agdigdigos da. Nagdidanda malay. What? Apaya? Apa at tunggal umayak. Maira na nga agdigdigos ga. Kit pasaray agdidanda bay. Apay aya kat agayim da nga raw. Ne. Anya dahi ta ipumpunas mo di tarupang pita ba? Pagpapu daw. Makigtot kan to. Takas to kan ni Esther ti kapu daw kan kakinis ti rupak. Nakarkaron ton nga umubingak manong. O anya, naapurusam ka di amin nung di tabukot ko, Len. Win Esther, agbado ka na. Ay na, ay, makaginawak pa yan nakadigos. Nala, agsukat ka matan, tayin tamanan aglako. Len, kita man to'y ropa kan tenged ka. Apay kay akas to'y matan. Ala, api data. Naglabasit mo to, nanang. Huwag garod. Naapiktaran sa payon ti matak. Nasakit. Kanay. Limtag to'y tenged ka. Anyat inkabil di taaya. Tay ikab-kabil ni Esther iti ropa na. Anyang ikab-kabil. Katawan mo't ikab-kabil na itirupa na. Ada. Tay ngay pagpapudaw na. Dagito'y manday. Ala, katno dagito'y pag-agas na iti good na dagita. Anya? Good. Wala nang, at dagagatil na iti intero abagina. Iso anakabado akanayon iti long sleeves. Tamabain ang makita ti tao. Anya? Apay adi yung bagbaga nga eh. Kat, apay, amo ni nga rod ayang us-usarin nyo dagita. Ay, papanawam nga rudan da dya babae. Makaakar ti good. Ibagam tagawidan. Agnaadan dito'y balay ni Esther, nanang. Ay, sana babalain. Makaakar ti gagatal na. No papanawin nyo ni Esther, sumurot akon kan kuanang. Anya? Apay asumurot ka kinkwana. Apay, asino tinapatpatagkan ka? Dahil dyan nga ang good God, wano siyak nga inam. Napatag kayo adwa kanyak, nanang. Patpatgan kayo. Patpatgak mat ni Esther. Apa naka-face mask ka?
Kit nagpodot ka bages. Masurunak iti dayjay nga Esther. Ginudgod matgayam. Inakaranak. Anya, Inruar ko amin nakagawa na dito'y balay. Masapul apo manawan dito'y balay dayjay a babae. day, ano kasta? Bado na dagitan nakasako, di tayan tililaw ya? Wan manong. Makaakar iti gagatal dayjay a babae. Nanang, Nasayatad na kayo. Inruar kon ti kagawa ni Esther. Pasensya ka, Esther. Nga masapol apumanaw ka dito'y balay ta makaakar ka. Ha? abi nga inruaryo tibado ni Esther nanang. Papanawam nga rudan. Kita amat tinapasamak dito'y rupa kang tengad ko. Nay, Nukas tangarod, itulod kon ijay lugar da, nanang. hello, Lane. Apay, ayan mon ngay. Kunam nga itulod mo laang ni Esther di ka mat nagawidan. Diya ko nagawid, nanang. Dito yun balay de Esther, tipag naidan mi. Anya, apay di ka mabutan. Ang mga numaakaran kay tigagatil na. Saan, nanang? Ngamin, ay ayatak ni Esther. Anyat kayat mo asawan. Aging inayat kami kin ni Esther, nanang. Iso nga awan ti uray asino ang mamagsina kada kami. Anya? Kung lakto mating ka, nga da sa bali adjar dagiti dua ka bages. Abay, di ka dumlaw, iti kinasingid da iti tunggal maysa. Ti saludsab, asino ti tumboy kadakwada? Saan mo't amadlaw no asino kadakwada? Ay, manong. Inaklon ni Lin kanyak. Jay ka anakam tilak yan. Anya? Ay, jak pulos ni namna matikas jay ngay naramid ti anak ko, manong. Kinilaat na ti ka anakam. Iti damo, maditiriknak, itinamwak akinatao ti anak ko. Ngam kabayatan ti panaglabas ti aldaw, inawat ko matlaan kat naawatak ti anak ko. Sa anak matan na nag-feeling ubing, tanami risko na imimnas gayam ti agbiag, no enjoyam ti panaglakay wenno panagbakat mo. Alakastan ti pagayam mo, prima. Alagagayam di tan tinagpatingkaan ti pakasaritaan ni pagayam prima. Di drama tayo.